Mayong adlaw sa yung tanan. So gibuhat na ko ng video kay salamat lang ko sa tanan na nagsuporta og nag-support siyempre kung may lain dili bitaw kang kuan day. Gibuhat na ko nino kay grabe ka kuan ako ginon og mayo ug asa tama na to ang pag-asa na makalampo sa gamay na problema or dako. Yantos gyapon nato masking dako og problema o gamay di jud nato kalimtan na natay kuan natay obligasyon sa matag lihok nato ug asa ta moadto tanan nato lihok nato obligasyon. Kini siya gibuhat na akong video ha. Gibuhat lang nako kay for entertainment only lang gud kung kumbaga kuan lang siya ba ga-focus lang siya sa happiness, everybody it's alright and go to your comfort zone. Kumbaga di ka maglisod og ginhawa, kung maglisod na ka ginhawa na may SPMC mga pandya hospital at tulandia, pero mas maayo gyud ang hatagi og kalipay imuhang sarili, imuhang kaugalingon ug asa ka malingaw dituwa ka. Kita tanan natin akong problema pero mas maayo man ang baliwalaon nato, pero naman namon to wala ang problema kay kanang problema mulabay ra na, pero abot sa panahon malampusan mo na, that's okay. Kanang kumbaga makayon ka okay man di siya no, makaya man din ako, kaya guys sa uban ikaw pa ka no na tao ka, tao pug ko, tao tayong tanan. Kumbaga kung di ka tabangan maningkamot ug tabangan ka mas maayo ug dili mas maayo pud kay maningkamot magag imuha. Importante dia hatag ka og time management sa imuhang sarili. Nang ako sa dakot og problema karon kay nagian bagyong Christine ba dito sa Panabo, kaya kung iyaan dito sa Quezon City pindot man na amping mo kanunay sa Davao ha, kay uso kayong ulan auto gaamping pog ko na iwas sa baha guys kay mga leptospirosis diya sa dagat mga kanal isa ra nagpadulungan padung nagkuan ning sapat na dako kay open man ang dam simple mo baha og kusog luoy kay ang mga tao kanang napuyo sa bukid maglandslide kanang maglapok ang mga silong na mga ilaga magkuan likay ang mga bawal kay lisod na og sulian ka sa pagsulay kasakit unsa pa imong gibation na kay mga kanang experience bitaw nimo na sa una wala nimo nagian karon magian na nimo. Og importante sa tanan no, inom og daghang tubig sa isa ka adlaw 8 ka baso kay para healthy ang lawas ug likay sa sakit kay mo nay gahatag og kusog ang tubig. Wa kay kaunon inom lang kag tubig kay busog man ka sa tubig imong inomon. Healthy living lang ba kay kagamunggay kalabasa alugbati ampalaya talong mo nay mga vegetables learnings. Og mao ra to, daghang salamat sa pagtanaw sa video. Unta namoy natun-an ha, pag-amping mo kanunay og i-pray na to atong sarili na okay ra ta palagi. Okay.